Mame ma akwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wofreme Ajowa searching. Memo Obia, good morning. Adiache. Camilla de Messeminda. Beda. This me who say bibia ekoyi na mada. Monday for Munjemutu. Fast forward me konin 10. Because man baby be near many so antrem crofobia and fanyansa. Antutu crofobia etrimwa. E kamera say Jimmy 410 still. One person mutete nyansa 4 no. 4 against 40 bebre. Ano pay me beka asem bi na the way na mesi aka asem no sabi momfa nche me mebobo vital areas din ese mo de che me di kwa Amagana so straight Amagana yasa me no wa kasa Amagana me no wa kasa wo mpesa obete obapa why dwen say enya ade a wo be she dross na wa sha underwear ato so e na wodi titi bobo no e de nam saa na wo titi nipa Amagana why ye bi eye bebi edu ne de yanka se ye be chiw na ya bow danta ye wie so a na ya ma wonsiasen se na be ya nkotena baby enyita ekeme aye se wo be yita me kana ne se me wie na me wie ni sen me go straight to your school ni mo na makwa headmasters so enam anopa mu nti na menam Camilla me ba be nyansa kire mo eye mo na ye president what so sesia Bolivar nda be ka kire mo se odisika beshe mu bottom na mu akodwom akodidwa atoto aponchen na me pamucho bebre wo sebi so obi kas asembi na asem no sebi jimie kakra bata ho a wo so asebi wo ye panyin a ye ka nanka wefo a tom 1 wo so uto aso na sa yemfa ne se schools no kura wo ye 100 omo e the whole school me dem me bage me pale omo nyina omo nya 100 kura na aponchen ahe nanka mahama ebe mamu sika na makoto na mudi abeye nkwan na sanka ponche no kura obeba be do school mu oye den be life support not kitchen for no kura wi ni nyina because Ghana for enum ye omu de case number 1 no ye dia ponche asesa bafa stock baby a problem ni fee ba no say ye mfa sika no e man krofo no mu ye school feeding no ye de be headmasters nsem Ghana for mu betie asem mu betie nyansa ni jimie na mu nka bibi nkyere Camilla wate. For the history of Ghana, what was the day when we say yedi sika as a headmasters in same say omunkoto duane? Are they in charge of the kitchen? Omunomie in charge of kitchen. Jimmy number 1 no. Jimmy number 1 no. Number 2. Yonko otuko no so. Bema ni say say. Ekwa jina simpie su kachire nkrafo say game enye lenye sumo no ko komikenke nti nipa da se ni jina so to aba. Edi change buffer stock, edi change free education. Ghana for mu bi mu donya me say yan shabu kaka duro pa na ya rani mo up pa mu bedi mo asa mo ka ho na ye bre no. Simple things a papa we be kan ye. Mo ntimi an rani up mo adwene andwene enhu say what this man is saying is trying to blackmail us or pesa or sisi yen. O fia ben mu no de no kan. O se akaka say. Ntimi donya me Senyame tiase de na ebeka kasa ama mahama. There's nothing on mahama be yo okromo ebe ye papa. Anye papa da. Eba ni se na bafa stock duane ni ho. Oba ye se mo nyina mo beka ye no am beka ye. Oba ye pepe no sesa duane no. No di bi che ye kromienu no di o che o mo. Was Nanado a stupid man? No. Nanado jai duane no. Knowing very well say mahama ebe yi. For first quarter ni nyama be ye diama no. Nso jaduane no adi gu eyi warehouse adi ma wo mahama sebra na fa be face free education amon for ka chena na do say double track system no say ankola na hinu mko double tracking double tracking we na ba abalo to the stand say wo sha kola bi kura na obusa na o si me o single track double tracking no kura finally o mu betro exams June we the second to last batch o mu betro exams June we into class ni bebre ada ho se o community so o ntimi hwe nkwala no e wo school mami bia remote areas na wo mahama be gina say cycles no e remote areas de no mami bia wo remote area na be nye sika ma ne ba free education no ebe nye duane ma ne ba free education no na nado was using that food to support us
Fast forward the yansan ko bio. Se aduane ni o yatete eburo so. Ye wo local rice wo ho, atoko wo ho, emu wo ho. Me say emu wo ho. Your friend is saying oh, your friend is saying oh. Wheat wo ho. Aduane bebre wo ho. Se wo se aduane ni ho dia. Na sa Haruna Idris or sports minister, we in if you are not in by education, dear no be good anima so to me manage or ye mismanagement. Papa, Tiobia Peso, including MPP, NDC. Say a combat the year taxpayers and ba. Tiobia Peso, 5 million minimum. Tiobia Peso 5 million. Because a Bruno Kramatasa about 4 million for 3.5. Ministers, both NDC, MPP, plus presidential staffers, plus multi parliament, so but they are there. Appointment, committee members, omuji pay, or necessary pay. Titi omu pay so be 5 million. Na run sikane up. Na fakwa ye buffer stock no na nkwala ni ndidi. We won't accept that. Yeah, accepted that. Titi obi a pay so, ti omu sika so. And a committee of we ye hu dwuma omo parliament house wo camera kwesi omo so jobri uti hu obi anim wo ye parliament house obusa no say dey enti no ba obusa no what they are even discussing in the parliament house kwa onim so be kwa blow air condition busumi so no wajiska whilst a nurse a whole nurse is working on patient obi wo ho panie obo panie kura na patient ni timi wusu no ne ato abe wo no what you say obi wo pane kora na patient na fie gu no so ebi wo pane kora na patient na asai no ho. It's a job of a nurse beat me hu atanta de amaduane kora obedi kora na yede. Do you know what those people go through? What you say? And the nurses and omukutaye teachers so na ye everything. Enti papa tete person so na former teachers no na fa ye buffer stock no na teachers ne ka tete sika no so obi 5 million obenya quarter half e dey teachers no ebro bu to ebro ni bi ade woni minister of food and agriculture na tama niam boy ye dey won say minister of agriculture okọ na na rotan okọ no okoto aduane ba akra ama dwadi focus say bi ama dwadi focus say bi why can't you do that? What is it? Obeshe nipa yare ama nipa kro ntimi nda. Ye wo Ghana ha ya enim se kasa wuti. Obi antimi nka de wo mpe a mi Camilla meba beka. E ba ni na less than 1 year 6 months buffer stock sa. Simple because concern 20. What to say aduane nyina akwache. Ama se aduane ni ho. Aduane so ebu Ghana ha. Body na wo ho na e pro. Your friend is saying, Johnny Bebre Pro, Yanto, the market women are complaining. They are complaining. No, be a market na yanto adia. Obey den nisika. Ato Diana Maniba. Now, most you get for yan fan yamugana for yan fan yamu. Obey school fees a bit chia. And your school fees in audio. And your school fees in audio. Or say, on your Diana feeding mano. Enti mo amunyi na mudi mo anu we e ka asem woni tia nanado eni ba womia me se papa no ohun ni nyame ohun oye different no bibia ni play less than 1 year 6 months no hwe niam esisi moni ma dey friend ba fast talk obi kra nti ase aduane e ba nanado to ohode duane ni bebre warehouse na owa shipiama school bia kitchen na odi amom na wa ship no bia be fane de no bia be fane de enu na e dey school feeding. Na so incoming president no Mahama abegina simpie so say obema musika na mu akodwa akoto aponche na aponche ba kwa ya mu fees and price ya na sa school bia ya nipa 100 a nkwala no bia benya aponche mu chichesfo ne mu ya friend say headmaster fo no kwa mu beri aponche no kwa ma aponche no ye hunu ene ye nne enumude me bra bi beka ye enumude duane nti moton ya future e dia ma obi moton amagana future amagana na mkro ntimi hye dross muye nipa boni ni papa muye nipa fun papa se ayen to sebi muye nipa fun muka ho bi mu pese illiterate doso se school system na anye ya medonyame mu be hu junkies a ye be nya wo street mu be hu kwalaboni a ye be nya wo street akwala na nkasa mpe school na akọ na nyame ya adom na yetimi convince omu na omu kọ kakra na mu headmaster edi Mahama echi aponchi nti ama sese aduane kura ni ho yesi edi scan ba ma ojama mo bodam ama o me fasika ma mu se mu nkodwa
Yɛmfa sika mam kra mu ti chobo na yɛma mu sika aponche sika ba ko ahin obema mam betimi supply di wo ena na nkonko sere mu wapa so supply na nkan kokon kitenkete se mode odi mamu na mode ye life super no mu denti hwe fa asem fi oko fa wo ji me fi oko wo hwe na wo weni ji eyi agriculture ho a si fi akonwa no so de yen na yese nkwala no mba school a ebe ma omu bebi kakra ombenya nkokọ ombenya mponche ombenya ndwan ka wo fi oko weni ji eyi efrese agriculture ho ni growth ni den da kan kan te say ma wo Ministry of Agriculture ama wo koda ho enu mponi na koko obu aye den yo chire yenya ma camera de ma wo eyi pe jojo ni ti unka nyansasem da 11 aba no 1 June ebe start etua onya edu na umbo adam di 11 ye hu ye dum so no da so wo ho 11 so sad beba say say we man and robberies and robber for opening I said in ketia kan say we hu because e bi mo ye nya atwom omo gina we omo sam ye den no enya dia be transfer large sum of money from omo phone to banking nti no obeka say na bra ya me no ye adwuma fasika no ko bank my assistant fasika no ko bank director straight say na be ya yentew na wonnim say na 11 no eboa banking system onya edu na ena wo betwe mu na office na na do onya sika wo he ena odi bu man no na office onya sika wo na odi free education jimianti buffer stock eduane ni ho na office say sika ni nyinara because look I say free education will never be possible no meti adwene na wo busa wo so buy your case obey free education mu busa ni say enye possible less than 6 months to get into 7 months na free education ye biem ye jama just 1 year 5 months anu o try 11 mu 6 months aba ada 7 months aba just obey opening who there national cake who chama obi edi who be man Roberts opening enter be a betting tax beba boys say betting tax nti no mu vote against ye judi Jojo man minister of eyi Bolly Van Dam Bolly Commando ona ne yirin kuransa Beyonce omunye sika go concession ni nyina nso omu ye abebio Jesus Christ the third was the second sawa hu suban wo ye nyaatwum wo ye konkonsa ne abewro dro so abetutu nipa botom ba ha behu ekuro behu de obi hwia nso obi miye kuro no so obetene kankan afi ba ko nyansa ni ba ko busun miensa be ejimi for 10 afini mu 4 against 40 yebeko etwa ne kuraba na enya trumu yebe di ano no etwa ne dross na enya kuraba ne trumu su na enya ene puti tapu usa akwafa aba opredudu ade no nti ase akachira ye na enkyerechire mu ya na ye de ba ye na ebetimi akyerechire mu sesese anka nya no se udani ho prophet kwasiampanyi baby hospital si baby uso kwa akwafa containers aba mu be cheap compound ni chasi cheap compound sike die keke obi edi bi nsusu bedi someone will say 11 in eboa afere mu ba taxi times 2 ye wo kro mu ehwe safu wele so e ba soro fu wele so gusu ba ye wa se be kan me senka se ye be ko December no ama ha ma benya exactly 2 years was eating so na ni pan hu shege konkonsa no nyima ma mo bu ntena se na konkonsa na dro wo dia betena so uba ya ebi mu ba ya o mu di free education by wo ba ye e free sanitary pad what waso nso ji hu sikedi enu ko be podua wo papa we uni mfaso ye be ja baby am no mo anya mpoche nkwala na mka choso mko ye fami ana mka choso mko ya agriculture by raining goat and the now officer na do nya sika no he onkonseni oni za amandi ya the tax na ebu Ghana card ne so aba mfaso esere asi passport oni nimdiye nti musuro se ba umia beba power apia stadium kwasi ampanyi jimi autism child enso ka ba umia lemba power da onya ya du na unkwa na ko vote ama ba umia na ba power anade mo jimi no munim niam Kevin Taylor ji wo mahama ho monje mu de sa me ka chem so obi anto susu wo a wuti toilet ano me manya twisi baby ape why you any gender ministries mienu na media Amila sada no mekwa kobia na obi antimi nka mo ache national cake se mbe chan Roberts de enti mo di e-levy aba eno ano no because the omo di adwuma in quantity so mo di ska kakra kakọ bank no o hwe 55 cedis ya ba betitini
5 cities aba titini enye easy say say wo send 1 million bia akata 2 million betu 3 million hetu in and out onya edu na Sam George fa who say sim registration na enye yie no o makofa yi levy aba atu is forcing and in space yeah me see ye bedi mu ka da meti asia me nsi me passport da ho nso me ntu kwan juma medi mu wokro mu ano me twan ama kwatenten ama ye to ba wie na mo beti pen asiafo dua bada mu so onkrofo ti no mu play crash ye de ni nyina ka ho plus nkwala ni nyina ye de ni nyina ka ho ya bɔ mu dua juma bi ani a mu be ye dis am kofa ye de ne ba na no so na de mu be ko opposition na sa girl na mama ti ko se hwan ya na no kakraka onu no se den ba umi aba ni passport na ye se ba umi aba wanya passport okuta passport onu ye se okopa passport officer o waye e star ya choda we di mama mama ya choda nkwasiafo asefo abewuro do osofo mbuo mu mbuwa we ja force frɛ tani of prophet o se bebie se muso ka na okofa container bi ba da mbe lanche container no anka sa wo bewu mbuwa yi levi mo asadi afaba 1 June mo de ba ye ne mo kasa monte na mo fi sana na do ofa hin na okonye ska oye jini you always onye sika na easy and address ni fi otiti sika onya edu na nya egbemi dokunu family o come on fam was and fio